kroz to bavljenje anti-GMO kampanjem ja sam u Hrvatskoj stekao mnoge sljedbenike, mnoge prijatelje, ali stekao sam i par žestokih neprijatelja. Moram reći tu, bez obzira na prisustvo akademika, da imam u Hrvatskoj akademiji žestoke neprijatelje, da smo imali žestoke svađe na televiziji i na javnim medijama. Trenutačni doministar znanosti Hrvatske je čovjek s kojim ratujem i tako to. Moj najbolji student mi je ove godine zabio nož u leđa. Ne radi ovo. Dakle, moj najbolji student koji je usput bio i pomagač kod mene na imanju i radio. Radio kod mene ove godine je otišao i zaposlio se kod Monsanta. Dakle, Monsanto je kompanija koja ima novaca i ako treba, sa novcem kupi sve što hoće. I eto, najboljeg studenta, višegodišnjih najboljeg studenta s našeg učilišta su napisane Žerovi Odnjani. A vjerovatno me znaju i napravili su to s posebnim zadovoljstvom. Krenimo na priču. 1990. godine Argentina se ekonomski nalazila u situaciji u kakvoj se danas vjerovatno nalazi Srbija, u kakvoj se danas nalazi Hrvatska, dakle duboka ekonomska recesija. Vlada u želji da tu nesretnu zemlju izvuče iz recesije, nasjela je, i prihvatila orah kojim je Monsanto podvalio. Dakle, Monsanto je ponudio uzgoj GM, Roundup Ready, soje i Argentinci su to prihvatili. U to vrijeme jedini naučni pokazatelj koji bi govorio u prilog toj Roundup Ready soji je bio od Monsanta. A šta će Monsanto drugo nego hvaliti svoj proizvod? 1996. godine Argentina počinje sa proizvodnjom Roundup Ready soje. Ovo su dopisi njihovi službeni po prihvaćanju toga, može dalje. Danas preko 56% ili oko 20 milijuna hektara je u Argentini zasijano Roundup Ready sojom. Ona se tretira iz zraka sa oko 200 do 300 milijuna litara herbicida. Taj herbicid vjetar zanosi u naselja i jasno da djeluje na stanovništvo. Tako je Argentina postala u stvari gigantski eksperiment uzgoja Roundup Ready soje. Pitanje je, jesmo li toliko razboriti da nešto iz tog eksperimenta naučimo? Dakle, povodom 18. godišnjice uzgoja soje u Argentini, pogledajmo prvo ekonomski rezultat, drugo učinak na okoliš, treće učinak na zdravlje i četvrto učinak na društvo. Šta je to Roundup Ready? Odnosno Roundup. Roundup je herbicid na osnovi glifosata, znači aktivna tvar je glifosat, s time da su mu dodani još neki dodaci, da vas skratim MA, MPA, OEA i tako dalje, a to su oni za koji se zna. Ali postoje još dodaci koji se drže kao trgovačka tajna, dakle ne zna se šta je, a koji su prisutni. Zašto to govorim? Zato jer sam glifosat je manje otrovan nego Roundup sa tim dodacima. Znači,
ti dodaci još na neki način povećavaju otrovnost Roundupa. Što se tiče koncentracije, imamo 4 tipa Roundupa sa 7,2 grama na litru, 360 grama na litru, 400 grama i 450 grama na litru aktivne tvari. Međutim, aktivnost nije proporcionalna sadržaju glifosata, tako da je Roundup 400 najjači, 450 koji bi izgledao jači je slabiji, pa 360 pa R7, 2 i tako dalje. Sam glifosat je najslabiji u djelovanju. Kad se provelo testiranje na 3 linije humanih stanica, onda se pokazalo da je u roku od 24 sata su uginule sve stanice koje su tretirane sa 10 ppm-a. A to je 100.000 puta manja doza od one koja se koristi u poljoprivredi. Pa to nije strašno. Dakle, nakon 24 sata ugibaju stanice sa 10.000 manjom koncentracijom od one koja se koristi u poljoprivredi. Što se tiče ovih dodataka, dokazano da imaju sinergistički djelovanje, znači na neki način povećavaju taj aktivnost glifosata. Evo kako to u Argentini izgleda otprilike. Imate dole naselja, iznad toga lete avioni koji zaprašuju, zanosi se, dakle, ljudi koji stanuju blizu, pa i dalje vjetar to odnese na velike udaljenosti. Šta se dogodilo u međuvremenu? Veliki posjednici kupuju zemlju, povećavaju svoje posjede, istjeruju male farmere sa zemlje, tako da praktički Argentina, koja je nekad bila zemlja pšenice i goveđeg mesa, danas postaje zemlja soje, proizvoda koji ne može prodati i koji nitko ne želi kupiti. Koji su ekonomski pokazatelji? Izvoz soje je povećan sa 3,2 bilijuna na 16 bilijuna dolara godišnje. Dakle, izvoz za državu je to veliki efekat financijski, međutim, od tog efekta koristi imaju samo ovi veleposjednici i oni koji su u vladi. Neki dan sam gledao na internetu jedan film gdje, ja ne znam, ne mogu sad reći, je premijerka, što je jedna žena sva oduševljena hvali genetski modificiranu soju, smije se dok su na ulicama sukobi sa policijom, borbe i tako dalje. A koji je učinak na okoliš? Direktan negativni učinak je pojava bolesti u soje. Dakle, taj Roundup je kod soje izazvao nove bolesti koje pod pojmom Mad Soy Disease su registrirane. Radi se o nekih 40 bolesti koje smanjuju urod soje. Monsanto je sa sojom, odnosno sa svojim tim usjevima, GMO usjevima, izašao s obećanjem da će povećati rodnost, da su oni rodniji od standardnih usjeva, da trebaju manje herbicida, znači zaštitit će okoliš i tako dalje. Međutim, pokazalo se upravo suprotno. Ti novi usjevi su za otprilike 40% manje rodnosti. Oni troše otprilike nekoliko puta više herbicida. Zašto? Pojavili su se takozvani, nazvali su ih super korovi. Dakle, korovi koji sada mogu izdržati vrlo visoke koncentracije i jako tretiranje sa herbicidom, a da ne stradavaju. Sada je potrebno povećati koncentraciju, povećati broj tretiranja ili uključiti neke nove herbicide.
Veliko je zagađenja tla, veliko je zagađenje vode. Priča je bila da se glifosat u tlu razgrađuje. Međutim, nije istina. Glifosat u tlu se veže, on djeluje na korijen soje tako da smanjuje nodulaciju. Dakle, nema onih kvržica sa dušičnim bakterijama i tako dalje. Kako je učinak na zdravlje stanovnika? Razlikujemo dva osnovna učinka. Jedan je akutni, a drugi je kronični. Akutni to je ono djelovanje koje se javlja odmah nakon kontakta sa glifosatom i Roundupom. To je povraćanje, proljev, problemi sa vidom, otežano disanje, srbež kože. Međutim, daleko su opasni one kronični efekti koji se javljaju nakon jednog duljeg vremena izlaganju glifosatu, a to su neplodnost u žena, sterilnost, deformirana novorođenčad. Dakle, stravične, ja ću vam pokazati jednu sliku, stravične slike postoje o tim deformacijama novorođenčadi, tumori, umanjena veličina glave, promijenjena centralnom živčanom sistemu, ugibanje stanice koje sudjeluju u formiranju lubanje, tako da se kod životinja, vidjet ćete, odnosno pokazat ću vam, javlja na lubanje rupa, naprosto rupa u lubanju postoji. Deformacije hrskavice, oštećenja očiju, nerazvijeni bubrezi i još mnogo toga dalje. Sada se javlja jedan znanstvenik, francuski znanstvenik Seralini, koji sa svom ekipom objavljuje dvogodišnje rezultate istraživanja efekta Roundupa na štakorima. I to objavljuje u časopisu Food and Chemical Technology. Rad je objavljen 2012. i odmah kreće strahovita kampanja, odmah kreće strahovit udarac i taj časopis povlači taj rad iz tiska. Sad o čem se radi? Seroliniju zamjeraju da je proveo testiranja na premalom broju individua, dakle broj pokusnih životinja je premali, da je koristio pogrešnu vrstu štakora, odnosno štakore koji su osjetljivi prirodno sami od sebe osjetljivi na tumore. Jasno, on se brani, vidjet ćemo poslije kako, i 2014. u Environmental Science Europe ponovo se objavljuje taj isti rad. Dakle, rad koji je povučen u jednom časopisu, nakon 2 godine pojavljuje se u drugom časopisu. A ovo su slike, recimo, tih njegovih štakora koji imaju tumore. O čemu se u stvari radi? On je vršio ispitivanje efekta genetski modificiranog kukuruza NK603 u prehrani štakora. Radio je po istoj metodici po kojoj je radio Monsanto i koji je Monsanto predložio 3 mjesečne rezultate, dakle rezultate tromjesečnog ispitivanja, predložio je i na osnovu toga dobio dozvolu za uzgoj tog kukuruza. Može natak još. A šta se u stvari desilo? Eto. Šta se u stvari desilo? Monsanto je vjerovatno provodio taj pokus dulje od 3 mjeseca. Međutim, prvi tumori su se počeli javljati u 4. mjesecu. Monsanto je podnio rezultate pokusa 3-mjesečnog gdje tumora još nije bilo. A ovaj je imao ispitivanja 2 godine. Normalno da je imao potpuno drugčije rezultate. Jasno da je krenula velika kampanja. Vi morate znati jedno, a to Srbija isto mora paziti. Monsanto kad udara, onda udara tamo gdje je najosjetljivije, a to su utjecajni znanstvenici. To im je posebno draga sredina. Zašto? Jer ako utjecajan znanstvenik kaže kod vas, ne, to je ispravno, a ko će biti taj ko će mu se suprotstaviti? Oni udaraju ili neću reći udaraju, oni kupuju pokvarene duše, prodane duše u vladi.
ako vlada kaže to može ići tako, šta može narod? Demokracija je tu priča bez veze. Molim dalje. I sad, 2014. javlja se jedna nova priča. Ovo je slika jednog danskog farmera koji ima 3000 grla, što krmača, što prasadi, i kroz 2 godine on je promatrajući šta se zbiva s tim životinjama došao do zaključka da mu u stvari životinje imaju problema zbog smjese s kojom ih hrani, koja je porijeklom koja sadrži GM soju, Roundup Ready soju. I on je naprosto tu Roundup Ready soju isključio, izbacio i došao do silnih iznenađenja. Prvo, prije, dakle dok je hranio sa Roundup Ready smjesom, prasac se javljala sa deformirana prasa, veća je bila smrtnost prasadi, imali su proljev, imali su oboljevanja, dakle veća potrošnja lijekova bila. Kad je povukao Roundup soju, povećao se broj prasadi u leglu za 1,8. Povećala se životna dob krmača i povećao se broj legala. Čovjek je bio iznenađen, ugodno iznenađen, i on je u Kini imao jedan referat koji je sad publiciran i na osnovu kojeg vam pričamo ovu priču. Ovo su neke slike njegovih tih prasadi. Vidite ono prase sa ogromnim jezikom, povećanim jezikom. To je, mislim da ovo ima rupu u glavi, ovo donje lijevo. Dakle, stravične stvari koje naprosto niko nije registrirao. Šta se u stvari događa? Priča Monsanta je da u biljci ne ostaje rezidue, da to sve odlazi u tlo, da se u tlu brzo razgrađuje, međutim nije takva priča. To odlazi u tlo, u tlu se veže, odlazi u vode, vodama se ispire, a one rezidue koje ostaju u hrani, jedan veliki dio tog glifosata ostaje u hrani. Soja iz Argentine sadrži do 17 mg na kilogram glifosata. Evropska unija je imala niži prag dozvoljenog, tako da je morala povećati na 20 mg na kilogram da bi mogla uvoziti tu soju iz Argentine. Deformacije su se javile kod žabe i kod pilećeg embrija tretiranog sa 2,3 mg na kilogram. Znači da ono je 17 mg, a ovo već na 2,3 mg imaju deformacije. Da bi mogli dozvoliti uvoz takve soje, Evropa je morala za 200 puta povećati svoje ograničenja. Sad, znači u Europu se Roundup Ready soja uvozi, ali ne za ljudsku prehranu. Uvozi se za stočnu prehranu. Međutim, u zemljama poput naših balkanskih, ko vam garantira da trgovac koji kupi jeftiniju Roundup Ready soju neće tu istu soju prodati negdje ili preraditi kao ljudsku hranu? Može natrag? Ne znam šta je bilo. Dobro, može. Evo, ovo je slika, jedna stravična slika djeteta, hendikepiranog bez udova. Dakle, jesi možete zamisliti da vam se to desi? Pa to je nešto stravično. Vi kad pogledate one slike te djece argentinske sa pjegama, sa puno nekih madeža po sebi, deformirana i tako dalje, stravična slika. Ovdje pokazuje povećanje od 1997. do 2008. Broj malformacija na 10.000 djece, a gore kaže da će se na djeci ispod 15 godina starosti povećati broj pojava tumora od 1300 do 1400
godišnje. Zamislite si, 1400 tumora, Argentina je velika, ali nema tako veliki broj stanovnika opet. 1400 slučajeva djece godišnje da se oboli tumora. Kakav je učinak na društvo? Veliki zemljoposjednici počeli su male farmere tjerati sa zemlje, dakle oni se naprosto moraju povući, ako neće silom, oni dođu i spale im sve živo. Dakle, veleposjednici žele povećati površine pod sojom, na taj način da tjeraju male farmere, na taj način da spaljuju šume. Dakle, masovno se šuma malo što preostaje, spaljuju i ostaju ogromno polje monokulture. Vi znate u eko kakav stav imamo prema monokulturi. U Teksasu se pamuk već 150 godina uzgaja u monokulturi. U Americi imamo kukuruzni pojas gdje je manje više kukuruz, eventualno u dvopolju sa Argentinom. Imamo jako locirano regionalno. Zašto? Jer Amerikanci idu na što veći urod, idu tamo gdje je kukuruz odgovara. I ako mu odgovara, onda šibaju samo kukuruz. E sad, kakav zaključak iz svega toga možemo izvući? Da li je moguće braniti proizvodnju Roundup Ready soja koja osim negativnog učinka na zdravlje čovjeka i okoliš je manje dohodovna i potrošač ju ne želi kupiti, odnosno niti proizvoditi. Ironija je da tu soju koju Argentina proizvodi niti Japan, niti Europa ne želi. A nažalost moraju kupiti jer su situacija takva na tržištu. Pitam sve prisutne, jesmo li dovoljno mudri da bilo što naučimo iz tog primjera Argentine? Nama ne trebaju pokusi koji traju 3 mjeseca ili 2 godine. Mi imamo tu pokus koji traje 18 godina i koji nam je pokazao da je soja ne više rodnija, nego je gotovo pola manje rodi nego normalna soja. Interesantno je nešto drugo. Upravo na američkim sveučilištima postoje oplemenjivači koji nisu genetički inženjeri, koji su danas proizveli sorte soje koje su rodnije od standardnih prijašnjih soja. Dakle, daleko su rodnije i od ove genetski modificirane soje. Mi smo danas u ekonomskoj recesiji, mislim na balkanske zemlje. Dakle, kao takve zemlje mi smo vrlo slabe i vrlo podložne Monsantu. Naša jedina sreća je u tome što nemamo tu površinu kao Argentina. Dakle, Monsanto si ne daje toliko truda oko nas koliko bi si dao, koliko si je dao kod Argentine. Druga stvar, što je jako važno, ja sam već niz godina radio na tome, sve županije u Hrvatskoj proglašene su GMO slobodnim županijama. Dakle, narod, demokratskom voljom naroda proglasio se da ne želi GM usjeve. U Europskoj uniji ta odluka županija ne znači ništa. Ako Europska komisija odluči da se mora sijati GMO usjev, onda će se GMO usjev mora sijati. A Europska komisija vam je otprilike kao i vlada Amerike, dakle, pod velikim utjecajem Monsanto i korporacija. Koja je druga mogućnost? Pogledajte, sjeme soje je skuplje. Dakle, za kilogram soja se gotovo jedanput veća je cijena. Sjeme soja takva daje manje urode. Takva soja traži prisustvo Roundup Ready herbicida koji je isto skuplji jer mu je cijena porasla. Taj herbicid proizvodi isti Monsanto koji proizvodi sjeme. Znači, on ide sa točno određenom namjerom i zato se i bori za to.
broj vrsta superkorova se povećao na blizu preko 30. Nema premija za plaćanje za konvencionalnu soju i manje cijene proizvodnje ostvaruju veći prihod financijski kod proizvodnje konvencionalne soje. Znači, jedino što bi bilo mudro je upravo to, čvrsto se držati konvencionalne soje. Ta soja ima tržište, prodat ćemo ju bilo kome za velike novce, a ako počnemo sijati genetski modificirano, nitko tu soju neće htjeti kupiti. Ovdje su reference za one koji bi eventualno htjeli saznati nešto više o tom problemu. Eto, ja sam možda bio prekratak, dugačko predavanje postaje dosadno, ali ako ima kakvih pitanja, možda bi bilo bolje da kroz razgovor riješimo te probleme.